amahirwe yo kuba abakinnyi baza muri APR ari menshi cyane kabone nubwo bahamagaye muri equipe ya CHAN. Manza mwumve uko ibi bintu biteye. Aba bakinnyi baramutse aka kantu mukumve bakiniye Uganda CHAN ntago baza muri APR. Ikintu kirumvikanye kubera iki ngiye kugisobanura. No kuvuga ngo kugira ngo transfer yitwe ko yakunze, yego, izi mpuzamahanga none uva mu gihugu ujya mu kindi ntibigomba kurenza nyine amatariki hano mu Rwanda tuzafungiraho kugura abakinnyi. Ni tariki zingahe? Itariki 31 z'ukwezi kwa mbere. Bivuga ngo ugomba kuba wavuye Uganda wamaze kuza hano mu Rwanda. Therefore kuko ari transfer mpuzamahanga yagukuye Uganda ikuzana mu Rwanda. Icyo gihe ntiwaba wemerewe gukina imikino ya CHAN kuko izatangira mu kwa kabiri. Waba udakina imbere mu gihugu. Wabavuye muri Uganda wagurishijwe mu Rwanda. Transfer yabamaze kwimaterializa. Transfer yawe yaba yarangiye, waba wamaze kuva muri Uganda, wamaze kumukinnyi wa APR yo mu Rwanda. Nubwo byaba mu ijoro rya 31 CHAN iri butangire mu kwa kabiri, ntabwo waba wemerewe kwikina kuko icyo gihe muri CAF no muri FIFA ubarwa nk'umukinnyi wa APR. Kandi CHAN ni imikino ikinwa n'abakinnyi b'imbere mu gihugu gusa. Ikindi cyo cyateje rero ikintu kire kugwana muri transfer z'aba bahungu. No kuvuga ngo baravuga ngo ese icyo mbaza Rwanda Premier League ntabwo ishobora kongera nk'ibyumweru bibiri kuri iyo window yo kuregisteringa igamije kugira ngo bigende bite, kugira ngo nyine oya ntabwo ari APR gusa, ntabwo ari APR gusa. Urumva kubera ko buretse gato barashike nshaka kuvuga transfer window y'u Rwanda ntabwo bari mpuzamahanga, buri gihugu kigira window yacyo, sibyo? Muri Afrika turabizi ariko n'indi irimo logique rero. Umva nyine ntabwo akora window yo kwezi biki. Mfite nshatse kuvuga irushanwa rya CHAN ntabwo reba u Rwanda gusa, reba ibihugu byinshi byo muri Afrika, sibyo? Amakipe aramutse agaragaje iyo concern ko harimo kugorwa no kugura abakinnyi kubera CHAN, siri tukuregisteringa abakinnyi basanzwe bakina muri championnat zabo kubera CHAN, bakabisaba ntibyitwe ngo ni APR gusa kubera wenda Kiwanuka na Omedi. Hashobora usanga andi makipe nayo abangamiwe no kwandikisha abakinnyi bahamagaye muri CHAN, bikaba ikibazo kiri general. Ferwafa na Rwanda Premier League bakavuga ngo kugira ngo amakipe yisanzure mu kugura abakinnyi ko ni ku nyungu za championnat kuzana abakinnyi beza, reka twongereho icyumweru cyangwa se bibiri nyuma ya CHAN kugira ngo amakipe yisanzure ko ni CHAN nyine ni imbogamizi kandi ni rushanwa riza ritari kuri window ya FIFA. So ni imbogamizi abakabikora bititwa ngo ni Denis Omedi na Kiwanuka gusa kugira ngo amakipe yisanzure mu gusinyisha abakinnyi wenda n'abazigaragaza neza muri CHAN bakongera izo 2 weeks. Ntabwo ari ugambira baba extendinze igihe cyo kuregistra. Reka icyo ni igitekerezo bitarenze nk'eshanu. Icyo ni igitekerezo ariko ntago gikuraho ibisanzwe uko bisanzwe tugende mu bisanzwe. Sasa aba bakinnyi rero ngaho ihurizo riri no kuvuga ngo hari ukuvuga ngo okay twe turemera to joining APR dusacrifice gukina CHAN, cyangwa se turemera gukina CHAN ubwo APR tuzayizemo mu kwezi kwa gatandatu. Ariko APR rabwira ngo oya, icyo tubashakira no gukemura ikibazo dufite kugira ngo tubashe kwitwara neza muri retour dutwara igikombe. Ntabwo tubashaka ngo tugiye gukina Champions League cyangwa Confederation, turabashaka kugira ngo mudufashe nyine gutwara igikombe muri retour. Now uyu muwinga no muwinga mwiza, uyu musore witwa Kiwanuka akaba ari umusore w'imyaka 20, no musore warerewe muri Academy ya Proline, yaje rero muri equipe ya abakunda kwita Jogo, equipe ya Sport Club Villa, equipe ikomeye cyane yayijemo muri saison ya 2023-2024. Akaba ari umusore mu by'ukuri wasinye imyaka 3, ubwo APR igomba nyine kugura amasezerano ye. Akaba ari umusore wagize kwitwara neza muri Fazari muri championnat ya Uganda, nabo basozaga Fazari ku munsi w'ejo. Equipe n'ubundi zabo zarakinaga turabigarukaho. Kiwanuka rero amaze gutsinda ibitego 6 muri saison muri equipe ya Sport Club Villa. Umwaka ushize nabifashe gutwara igikombe cya championnat. Match ya nyuma bakinnye ndetse n'ikipe yitwa NEC yatsinze igitego muri 2 kubusa batsinze. Akaba abona corap muri equipe nationale nkuru ya Uganda ndetse no muri equipe ya CHAN. Ubwo rero kuri ubu ngubu APR iravuga iti nyuma yo gutwara championnat inshuro 22 dukeneye kwaza kudufasha, hanyuma tukaba twatwara indi championnat. Ugutegereza tukareba niba koko uyu musore ari buze muri APR. No musore muremure
wumutse kabisa ufite imbaraga. Bavuga yuko hiza pace winger, ni umuwinga urirahinga ku kintu cyitwa pace, umuvuduko niyo kalite afite kurusha izindi. Mu gihe mugenzi we wundi witwa Denis Omedi, Lorenzo yari yamugarutseho ko yatsinze kimwe mu bitego byiza yatsinzwe ku isi umwaka ushize, yatsinze KCCA. Ikintu cya mbere wamumenyaho, uyu mukinnyi yashatswe cyane n'amakipe yo muri Singapore, ashakwa na Gor Mahia yo muri Kenya. Yabonye offre mu byiciro byo hasi muri Espagne ndetse no muri Egypt, nibyo bambwiraga. Ngo yabonye n'indi nuzo mu cyiciro cya kabiri offre muri South Africa ndetse no muri Libya mu cyiciro cya mbere, zitagiye zikunda kubera ko ikipe ye yamuhendaga cyangwa se yashakaga amafaranga menshi. Uyu mukinnyi sezishize kugira ngo wumve ko atari umukinnyi mubi, yatsinze ibitego 14 atsindira ikipe ya Kitala, ni nayo arimo. Yabafashije gutwara igikombe cyitwa Stanbic Uganda Cup. Cyo ni igikombe cy'igihugu, ni cy'amahoro cy'iwabo. Ni igikombe cy'amahoro cy'iwabo. Umva ni ikipe yitwaye neza. Uwo mwari mu ikipe yatwaye shampiyona tumaze kuvuga. Umuringa Hakim Kiwanuka, undi ari mu yatwaye igikombe. Niyo makipe meza muri Uganda ubu ngubu. Yes. Uyu mukinnyi rero wa Kitala, akazi ka mbere yakoze ni ukuba umucungagereza. Uyu rutayizamu APR ushaka kuza. Denis Omedi niyo mpamvu ufite imyaka 30 yaba mucungagereza, yabanje kugira inshingano zindi. Byanabanje abantu barambwiye batese umuntu wabaye mu bintu bya security Uganda, bwo ndavuga ku mucungagereza sobera ni mu nzego za hatari za security. Ariko se niba yari yaritarinze yaragiye mu yindi profession abivuyemo, abenshi bakunda kwara bari tired. So abenshi kurumva ntago akomeza ukora ubucungagereza. Mukuza rero muri APR birashoboka. Uyu mukinnyi iyi season ntago yarekoreshejwe cyane, ariko najya nkumenyeshe ko mu mikino yo gushaka qualification y'igikombe cya Afrika Uganda yabonye yatsinze ibitego 2 muri izi qualification zo gushaka tike y'igikombe cya Afrika. Ni rutahizamu mu by'ukuri y'imyaka 30, yego arakuze, ariko abenshi bakavuga ko uyu mukinnyi APR iri kumushakira igisubizo cyo kuba bitarakunze kuri Mbaoma iyi season ndetse na Madusi nawe ntibyakunze. Mu bigaragara rero hagiye hanavuga amafaranga, byagiye vuga ko APR ngo yiteguye kwishyura ibihumbi 30 umukinnyi, ikishyura ndetse 30 by'amadolari, 30 by'amadolari umukinnyi, hanyuma ikishyura n'ibihumbi 30 ikipe, ngo akazajya hembwa ibihumbi 5 by'idolari. Yego, miliyoni zikaba zirindwi. Ngo ari byo biri gutuma byanga bikunda. Ayo mafaranga ari menshi cyane ku banya-Uganda. Yani menshi amafaranga ntaba muri Uganda. Nayo bitari yarangiza deal, so bamwe akavuga ko bitari byarangira, ariko ngo hari agreement iri in place. Yego, hanyuma tugashimira n'ubuyobozi bwa APR. Ejo twarabusabye tubusaba ko batworohereza mu makuru, twabonye feedback. Ntari buvuga umuyobozi watuvugishije, ariko twarayibonye. Arakoze afande. Babivugaho iki?